Atang patulong Samoa Entertainment TV may appeal na po yung story ay sa may Wa atua ile so le vai aso talo na toila langa mai le fiongal pale mia fia me na o mi mata afa. Tala fa solo pito le sao le tu malo sanga nga fa. Ile fau wino le malo tu to tasio sa mo malo na pale mene. O se vai ngolan saunoang au tul fa na tuina. O le ono sfulu to sangol tu to tasio sa mo ai sanga nga fa. Le tala fa solo pito o le sao le tu malo I upu fai o le malo e ala I le pale mene. Na afua mai lava I le fono whaavaya le tunuku. Lea sa iai te mali I o le tu malo. O le ulua I paia inga le parimene I le ape visela unu tasi. Le ulua I filifili ai le fionga I ala ufili tu sani timi. I le nofo le tu malo o sa nganga le wha le wha. O le ape visela unu fitu tolu. I le paia inga lo na wha le parimene. Sa tula I mai ai le fionga I alo tua nuu ai taua mo le lua o paia ina. O le ape I se lau fitu iwa, na tula I mai ai le fionga I anon malo le urumoinga sofara. E tau abe le tofi o le tu malo, masafa awa wai mo le tolu o paia ina. I le ape I se lau balubalu, I le paia inga lo na sefulu. Na tula I mai ai le fionga I a sa pau lo le sio. O na toi tula I mai ai leo nonu malo sofara. I le ape I se lau I le tasi. O le tofa le atu fale Roy Brandt. Na taua veina le na fo le tu malo I le ape I se lau I baono. Au le fionga ia patea sa tini e pati I le lua afe ma le tasi. O na se so o lea ma le fionga ia solo ma le malo kine tisio I le lua afe ma le ono. A le fionga ia tuisa tasi patea I le lua afe sful tasi. O na toi tula I mai lea lo au kine tisio I le paia inga taluai. O le paia inga lo na sfulu fitu le nei o le pale mene. Ua sui ai le ngoa o le tu malo ia sanganga wha. Lea ua tula I mai ai le fionga ia tangalo tele poloa I le no foa o le tu malo. O lona winga e le ititi le sao le tu malo le nei I upu fai o le atunu e ala I le pale mene. O le sauninga wha amanatu na ave ai le wha alo e le tu malo I le fionga le pale mia na te sisi a ele fua. I sanganga a o moli mawina le whaitau se lau alo ma whana wa onga. Whaapele pa ia o tangata anu o Samoa I le fo I tu malo. E le fōu whaamsino whaamsinonga mawalunga le fionga ia le sa tele rapiva ai whaatinonga ngā ruenga wha pristene o le whaamsinonga o whanua maswafa. Na whaato a maona e ilunga nafi le silia tiu te sa whaatino le fionga le sa tele. E le silia luasfurtau sanga o ngā lua le mtanga ruenga whaamsinonga Samoa. Na ia sa unua wasilia ma luasfurtau sanga sa ia whaatino ai ngā ruenga wha pristene ma maloloa ne ai le lua fesulfitu ma anga ia tuai I Nauru. O lo mana tua le leia le fionga le pristene ua tofia nei le unua I taimina wha amao ni ai le aveo ia ma wha amasino le wha amsinonga mawalunga e fsosoani le wha amsinonga o whanua maswafa. I tera ngā luenga I mana o mia ina I le lei I tautu eino tangata e suru mai I le wha amsinonga. O le ata pena e komisi o ngā luenga wha amsinonga I whautuanga e iatu I le reskala wha amsinonga I le ananga au tū o sia whaalelea atili o le tautua an whaamsinonga. O le pōrenga nā I le teimi nei I ina nei inu e le sātūsia le tūla whona o le lua afe lua sikuru. Re inu e le ngata le whampia si tuo. Ai ona nā ai whaamsino whaamsinonga whanua mswata. O le pōrenga atili hona e o lo tifa nei se tu lo whamasino o whanua o le mautonu le hona tupo I lo watu nā ina o tifa ia manu ke le ina o tia mai le amali le wamusio
Na isa unua na ala o na faila na Supreme Court warrant. Ina iafsoso niya ile fiongan famsin silia patu java su efalfatu sa polu. Ile fa'afoi ino famsinonga apili famsinonga fanua maswafa. Ilu mola na fionga ile au malu le malo trimleli fano vale to aswala wile lua. O le fionga pal miemlan kabineta o le fonga fitalai mal failotu o le fionga famsin sili. Ma le sili se lau na poto ilo na fatau to nganafi. Na lato moli mawina le tautino le fionga le sate le fatau ilo na tutongi na maua. Na ia saunoa. Ele mafo e tauato e tinga o na iaila na warrant il famsinonga mawalunga. Ai sa tutongi lava ia i tutongi il famsino o le famsinonga faitu malo. Ele fau il famsino il famsinonga mawalunga le fionga yal sate le rapi. Ua taunu umai ne il taimi tau poina o le festival po le konisetia le space. Le Samoa Performing Arts and Creative Excellence. O whaingo le Elanalo Arts Festival lua o lua lua. O le space wa iei tutonu wa liim tamaita italovo isiria lurs fulu. O le lantoulia sao le atina e o tale ni siva i Samoa. Ai maisa o siva whaona po nei o siva whaitanga e whaamtala i se talafatu po o nilangona. E lua au siva whaalewao malo o taunu i whanua. Mo le nei whaamoe moe tele tolu aso. O le pole stofia na nei. Poles fraile mal poles tonai. O le au whaafia mai fiti, o le mata dance, ma le au whaafia mai Hawaii, le samari Hawaii, ma le au siva tu whaatasia le space. Il whelo ingal pulenga le space ma tu stala il vanso nei le ofisa au tool company telefoni le Vodafone, na ta ule sunga Dominique Yosefo e ta ile au siva le space. O lo o yei tale ni siva whaafia, i whana wa Samoa, lo o yei fu ia manoe whaalau lo ai nā tale ni, e peo na moli mawina i le vai aso le nei. O le Elanalo Arts Festival o lua i lona taimi mua, e mana tua i pea lea fu i alo Samoa, ma lona sao i le atina ina, ma le fafatu mai o ta leni i Samoa. O Elanalo o le alo faumuina so faya ta nielu alo, ma le fionga alo alapati va ai mai le lata. O le konseti le stofi ma le sfraile fai falta alo i tona i mato, ai o le astona ai pofa ai u, e tau mea sina i le fitu i le afiafi. O le nei wha moe moe lo langolangoina malose le Vodafone Samoa, le tau mea sina Island Resort, Native Event Heritage, le Vailima, Samoa Tourism, le TV Tolu, le iSpy Radio, ma le DJ Photography. E to aluas fulu wono tamaitia o ngale i mesewa o Samoa, o manuia skolosipi le mpasa o saina i Samonei. Saunoanga le li mpasa Chao Xialiangs, na yalo i aile sao le Vice Chancellor le NUS po le Universidad o Samoa, Professor ai ono Dr. Alec Keroma, malona awa i le University le langolangoina le ol porkalame o le skolosipi le mpasa o saina, mai ata uol masino union to sanganei, na faya isa sauni nga fa aptoa mo skolosipi. O skolosipi le yolo sauni e saina, e fa awa waile sa ilinga poto ila to e manuiai, ito mai SS mo suenga. O whanau lumana i o Samoa e peo na i ta ua o le lato sao mga aluenga li taiminei. E au lava ina o lato i loa ai. Le ta ua o na whaawau a wala ati na e matupu ai le tunu. Mai o leisi le tu o lo vala tai Samoa masaina. O so ta inga whaatangata e ave lava i ai le whaata ua saina i Samoa i tūtawanga i whanua maa o onga. Le a feiva se lau valunua na amata mai aino so soani saina i awa no skolsipi nei. Ma o tausanga umalava. Ua manuia mai ai le telo whanau saf soa soani ai. Tausanga nei lava ia lusul tasi whanau o skolsipi saina. Tausanga fau o le a wha au popo. Isi skolsipi mo le lua o lua tolu lua o lua wha. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mana. Hata mua ile nei po ya stofi. Spa poponga ile aswa taya ile lofo ile tua. Akaswe fwe.